Kwirirwa abakunzi ba radiyo televiziyo Nuru ya Mashariki, tuje kuri iki gicamunsi tubazaniye amakuru mu kinyarwanda. Muri studio zacu dufite umutumirwa, reka jya ubabwira nitwa Sentama, noneho nk'umwanya umutumirwa wacu nawe abibwire. Karibu umutumirwa wacu. Nanjye nitwa Ruziramuwe Joseph alias Magashi TV, ripoti ya risasi na majeruhi eke Shambaride. Ikaze muri studio za Nuru ya Mashariki radiyo televiziyo. Murakoze cyane. Ahangaha rero reka tugeze ku bakunzi bacu ingingo tugiye kuganiraho. Mbere na mbere turaganira ku mirwano yo muri Rusayu, ni hafi ya Goma ariko ku mwegege w'ishyamba ry'ibirunga. Tuganire ku mirwano yabaye muri Rubara uyu munsi na Karongi. Turaza kuganira ku ngingo y'uko FDLR yahungiye Goma yose ariho yirunze. Noneho tuze kuganira ku ihungishwa rya za ndege kabuhariwe z'indwanyi zimwe bita Sukhoi 25 tuzi muri iriya ntambara ibera mu burasirazuba bwa Kongo, ubu ngo zikaba zahungishijwe zitakiri hariya. Noneho turaza kuganira ku biganiro by'i Rwanda, imishyikirano ibiganiro bikunze kubera i Rwanda muri Angola, akaba biteganyijwe ko bizaba mu cyumweru gitaha, nabyo turaza kubivugaho. Reka rero ndatinze, bwana Magashi Ruziramuwe Joseph, ikaze nanone. Ngira ngo wakurikiranye neza imirwano yabereye i Rusayu hariya hafi ya Goma ku mwegege w'ishyamba ry'ibirunga, aho ndetse hashobora kuba haguye umusirikare mukuru wa FDLR muri rya shami rya CRAP ry'abakomando, umusirikare witwa Alain Parapara Lieutenant Colonel, akaba yapfuye, ubu bakaba bari mu kiriyo. Ikindi kandi umuyobozi wabo ni Rumuri Victory cyangwa Omega akaba yahungiye hagana he? Tubwire byinshi wakusanyije kuri iyi ngingo. Murakoze cyane bakunzi ba Nuru ya Mashariki, Imana ibagirire neza. Mu by'ukuri buryo nakurikiranye iyi operation, abantu barabizi neza, hano za Rusayo ni ku mwegege w'ishyamba, akaba ariho rero noneho abantu barabizi, twagiye tubatangariza za FDLR zagiye zitsindwa mu bice bitandukanye muri access zitandukanye. Rero izi FDLR zagiye zikusanywa zizanwa kurinda umujyi wa Goma, zikaba rero zimwe ari izi zirize ikibuga cy'indege, izindi twagiye tuzerekana no kwa Magashi, abantu barabibonye ahantu babaga bari mu matawa hariya ku nkengero z'urubibi n'u Rwanda na Kongo ariho Goma, ndetse ko by'umwihariko bahabwa tasike y'uko nibo bagomba kurinda umujyi wa Goma by'umwihariko. Ibyo rero byaje gutuma bayirundira imbunda FDLR, bayirundira imbunda. Ni FDLR imvuga yo mu mutwe udasanzwe uwo bakunze kwita CRAP rero ukaba ari wo mutwe wayoborwaga na wa mukoroneri wapfiriye na waho hafi witwa Ruhinda. Rero muri mukoroneri Ruhinda akaba afite n'abandi n'ubundi bitoje kuva kera, ariko by'umwihariko baje kwitabaza uyu nguyu kuko ni mu FDLR w'umuhezanguni. Uyu rero witwa Alain Parapara akaba yarahoze muri 111 battalion cyangwa 111 batayo komando, akaba rero wari uyoboye umutwe wa CRAP, ariko yagiyemo hano. Uyu ni muntu ki? Yari aturutse hehe? Mu kanya umamagaye bagiye kuma amazina y'ababyeyi be nyakuri, kuko uyu ni umunyarwanda wahunganye n'inzirabwoba cyangwa exfari muri 1994. Yaje kwinjirira rero igisirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, akaba yaragiye abona imyitozo inyuranye ndetse no mu bihugu bitandukanye. Yari mu bakomando rero bajya no hanze no kwitoza hanze. Uyu rero akaba akomoka muri FDLR, ariko Kongo ikaba yaragiye mwitabaza mu bihe bitandukanye. Rero akaba yarakuye umutwe w'abakomando muri batayo y'111 batayo komando. Uyu rero mu gihe cyo kurinda umujyi wa Goma yaje gutoranywa mu bantu bagomba kuza kuyobora CRAP hano mu mujyi wa Goma. Hanyuma rero akaba ari wari uyoboye CRAP, harimo n'abashinzwe kurinda Omega, ndetse biriya birindiro binini cyane byari hariya muri ziriya eneo rwose. Aba bari w'abayobozi bakomeye hariya
bumva yuko ari umutamenwa, bumva yuko M23 nta n'ahantu yabasha kugira ngo ibe yagera mu mujyi wa Goma. Ariko ibintu byaje kuba bihinduka ubwo barundaga imbunda hariya nyinshi cyane zigakomeza guharasinga kuri iriya misozi M23 iherereyeho, ndetse wagiye ubona ko bagiye bica inka z'abaturage, bica n'abaturage, kuko barasa avegrema wa mugani wa Fande Wiringoma, bakarasa abaturage, bakarasa n'inka z'abaturage, barasa buhumyi. yaje kwanga kubyihangana. Reka tubwire abakunzi bacu ko kurasa avegrema ni ukurasa buhumyi. Yego ibyo rero byatumye M23 ivuga iti rero ibi bintu abaturage dore bamerewe nabi, birakwiye ko izi mbunda zigomba guceceka. Izo mbunda zo ku mwegege w'ishyamba rero nizo mbunda zari zirinze Goma, kandi arizo mbunda ziriho aba FDLR. M23 rero yaje kunyemerera aho bita mu Kirunga, irasesera bamwe bakomeza bamanuka Rusayo, ariko abandi bajya gutega muri yanzi bijya guturuka kwa bamwe uriko, kuko bakekaga ko hashobora guturuka Umusanda. Yego baje kugira batya rero rwose, maze barabanza kubera hari indake mbi cyane, barabaje ikintu bita amakompora ya wanu twese, amakompora ya itetu, ayimbunda zikomakomeye babanagamo utuntu, ikirere kirabanza kiratukura gukubitira ikintu bitinera hamwe, kuko bari baziteguye barazishwiragiza. Hanyuma rero ni ukuvuga ngo ba bandi bagomba guturukira baje gutanga umusaga nabo baraje bahura n'ibibazo bikomeye cyane. Aha niho negereje inkuru y'umugabo numva nawe ushobora kuba yaguye muri ambushi, umugabo w'umuliyetena koloneli nawe bamwita Kasereka, ukomoka muri za Ituri, akaba yari umwanzi wa FARDC, ariko bakaba bamushoraga ku rugamba imbere, nk'uko Ndayishimiye yajya ashora abatutsi imbere ngo babanze bapfe, nawe bakaba bashakaga ko apfa, kuko niwe bahise bohereza mu buryo bwo gutanga ramforo ngo ajye gutabara FDLR. Akaba rero yahitanywe nawe na ambushi ya M23. Ni amakuru tugiye gukomeza gukurikirana, twumve koko niba koloneli Kasereka yaba yaguye muri iyo ambushi ya M23. Bwana Magashi, tukiri kuri iyi ngingo y'imirwano yo muri Rusayo, reka twibutse abakunzi bacu ko ababyeyi, amazina y'ababyeyi wari utarabona buriya Liyetena Koloneli Alain Parapara turayabagezaho mu biganiro byacu by'ubutaha. Murakoze cyane. Hanyuma kuba hari uriya mukuru wabo ubayoboye yahungiye he? Omega yahungiye ahagana he? Generali ni umuntu uba ukomeye, kandi ni umuntu bitezeho byinshi leta ya Kongo, cyane cyane bazi ko azabafasha guhahamura M23. rero urumva imbunda zikomakomeye ndetse na generali byagombaga kuhava mbere y'igihe, kuko byagombaga guhura n'ibibazo bikomeye cyane. ntabwo ibyo byonyine, Omega yaje kuva muri defense, nyuma yaho urumva uyu nguyu usa nkaho yahubagaye izinze yaramaze kuhasiga agatwe, yaje kuva muri defense ahungira rero aho bita Katindo, hano hafi rwose y'umupaka w'u Rwanda. Hano Katindo ni Goma mu mujyi hagati, niho rero Omega aganje, aho ngaho niho yimuriye ibirindiro. Hanyuma kandi tukiri muri operation uko Omega yimukaga, niko abarusiya bari basigaye. Turaza kwibutsa abakunzi bacu ko hari hasigaye abarusiya babiri b'abadereva baziriya Sikoyi. Aba nabo baje kuza binjira muri Sikoyi. Sikoyi ziranaka, imboni zacu ziratubwira ngo Sikoyi zigiye kurasa M23, ariko twaje gutegereza ko Sikoyi irasa M23 turabibura. Kumbe byarangiye Sikoyi bazihungishirije ku kibuga cy'indege cya Kavumu, aho ngaho kabari muri Side Kivu. Bwana Senamuranye umva neza? Ndakumva neza, ahubwo hari n'amakuru avuga ko bashobora kuba bazishyuhije bazisubije iwabo, cyane ko ziriya ndege burya ngo si iza Kongo nizo bakodesha. Burya ngo si izabo, kandi abarusiya nabo barahozinze, kubera Zelensky nawe ngo yabinjiranye mu gihugu. Wabonye za matepa Zelensky yafashe ni nyinshi. Rero ibintu byo mu Burusiya na biriya Sikoyi n'ibibunda bakomeje kuzana Goma no mu Burundi, neza amaherezo yabyo, ariko nabo urumva ko akari kunga kari no ku muhenge. Bwana Sena, Bwana Magashi, ahangaha umuntu yakwibaza, Sukoyi 25 zari indege kabuhariwe z'intambara, zari ndetse n'igikangisho ku rugamba. Iyo zazaga bazikangishaga abantu bavuga bati ziraje, noneho M23 nta uri burokoke.
kuba zagiye rero zahunze zitagaragara ku mirongo y'urugamba zitari muri icyo kirere biriya birasobanura iki ku rugamba hagati ya FRDC na AFC M23? urakoze cyane bwana Sentama. icya mbere ni uko ibi bintu biraza gukurura nanone indi kazi ikomeye muri leta ya Gisekedi, kuko izi sikoyi na ziriya drone n'ibiki byose nibyo yakomeje kwerekana nk'ibikangisho, avuga yuko aribyo azakoresha atera u Rwanda. none biragaragara ko aho byari biri byamaze kwimuka, ndetse amakuru tutarabona gihamya nuko byaba byagiye no mu bihugu by'iwabo. ibi bikangisho yari afite aha ngaha rero bishobora kumuzanira ikibazo gikomeye cyane, kuko abanyekongo bamaze iminsi bamubaza bati ibyo watubwiye ntabwo wabikoze, wavuze ko uzatura i Goma ntabwo wahatuye kugira ngo tubone umutekano, wavuze yuko etat de siege izazana amahoro n'umutekano, none etat de siege iratumaze. ibi rero byo kuba siko izahunze my friend, icyo basobanuye kuri FRDC ni ugutsindwa gukomeye cyane, ikaba gutsinda gukomeye cyane kwa M23. kandi twibutse n'abadukurikira ko nubwo zari zihari zimeze nk'indabyo, ari ibikangisho kuko zacitse amazi igihe bazihomingaga, bakundaga kuzita ibinyugunyugu. aha ni ukuvuga ngo igihe kwatsa indege babyita kuhominga, barazihominze ngo bagiye kubona ziri ono tageti. kandi mwa bantu mwe burya abarusiya babonye ko bari tageti ntabwo bapfa guhagurutsa indege, niyo mpamvu babona bashyizemo ubwenge bwinshi cyane ko n'ikindi gihe bagerageje kuzihagurutsa M23 mu buryo bwayo yagiye zijyaminga, ugasanga zirimo zirarasa FRDC aho kurasa mu birindiro bya M23. mu by'ukuri zo ziriya ndege nta kintu zari zibamariye uretse kuba byari ibikangisho, kuko abanyekongo ibyabo ni amagambo, byari ibikangisho bikanga diveriteri ariko bitamukanga diveriteri, ahubwo byari ibikangisho kugira ngo abaturage bakomeze bagirire icyizere leta yabo. kuba rero ziriya ko zagiye, sinzi icyo Tshisekedi ari buze kwireguza mu itangazamakuru, sinzi icyo abo bafatanije bari buze kuba babikoraho, ariko kuba M23 yarirukanye izi nterahamwe FDLR ndetse na leta ya Kongo ikabirukana mu mujyi wa ikabirukana muri defense ya Rusayo, nubwo M23 yisubiyeyo, ariko bisobanuye ikintu kinini, kuko biragaragara ko M23 isaha n'isaha aho yabishakira hose yakwigarurira umujyi wa Goma nta yandi mananiza. bwana Sentama nuko mbibona. ni koko birumvikana aho yabishakira, kuko ibirindiro bya nyuma byari biwurinze nta bikiriho, byarasenyutse. nibyo ibingibi bya CRAP byari Rusayo. ibi nibyo birindiro bya nyuma byari birinze umujyi wa Goma, none ibyo birindiro niba byasenyutse, amakuru yacu utaramenya ni uko M23 mu gitondo yari yikatishije mu mujyi sase irangije yisubirira mu gisozi. birumvikana bwana Magashi. yego tuvugana ibintu mu bandiro byabaye ishyamba rye bwana Sentama. dore nakiriye inkuru drone izimwe inkuru ndi mu kiganiro cyawe. yego umuntu amaze gupfa abasirikare ba koalisiyo 19. birakomeye. yampaye ubwo iyo uvuze koalisiyo uvuze bande? harimo bande kugira ngo abatwumva bamenye abaribo? konfirime mu gihe yaraje gutera Nyiragongo yashobora kuba yahuye na ambushi ya M23. iyo uvuze koalisiyo uba uvuze bande kugira ngo abantu babyumve neza? iyo mvuze koalisiyo mba mvuze FARDC, mba mvuze FDLR, mba mvuze abarundi, mba mvuze SADC, mba mvuze abacanshuro batandukanye, mba mvuze iriya mitwe itandukanye y'ingabo zose ziri mu burasirazuba bwa Kongo zaje gutabara Tshisekedi. iriya niyo koalisiyo rero. muri ese ikindi gihe tubitandukanya bitewe n'abantu twamenye bapfuye, kuko nyuma ya ripoti ya risasi na mageruhi tugenda tumenya ngo abangaba bari aba FDL 5 wenda, ubundi tukamenya ngo abangaba 2 bari aba FARDC, tukamenya ngo abangaba 10 bari abazarendo, wenda 5 bari abarundi. gutyo nibwo tuza kumenya detaye muri ripoti ya risasi na mageruhi, ariko hano turabanza tukavuga muri rusange mu by'ukuri, hanyuma tukaza kuzana inkuru y'imvaho nyuma. nyakubahwa Magashi, kumviriza iyi nkuru, ariko iyi nkuru iri ku yindi telefone banyoherereje kuyumva. rero ndimo nkubwira byansaba akanya, ariko mu by'ukuri ikigaragara ni uko hano mu bambiro habaye shambaride, kandi uwo mukoroneri nari mvuze
bikaba bivuga yuko yaba yaguye muri ambushe ya M23. Rero biragaragara yuko ahubwo ubu ngubu intambara igoma mu by'ukuri sinzi igoma ukuntu ari burare, sinzi ukuntu abaturage b'igoma bameze, ariko ikigaragara ni uko ibi bintu bitaza kugarukira hafi. Uburyo bigaragara n'uburyo atake zifashe, urabona ko intambara yahinduye isura, zambushe nyinshi kandi mu nkengero za Goma. Bwana Sentama, ntabwo ibintu byoroshye muri make, ibintu byabaye shambaride. Ni koko Bwana Magashi, ntabwo Igoma ibintu byoroshye, ariko turebere hamwe kuri iyi ngingo. Kuba FDLR zahunze zikava mu birindiro zikagaruka hino Igoma mu mujyi. Igoma ni ku mupaka, ni hafi n'umupaka, hegeranye na Rubavu. Ese biriya bintu bivuze iki? Bivuze iki ku ngabo za Kongo? Bivuze iki kuri FDLR? Bivuze iki kuri Rubavu ituranye na Goma? Urakoze cyane Sentama, mu by'ukuri ibi ni ibintu His Excellency Paul Kagame ejo bundi yagarutseho, aravuga ati mu by'ukuri twese uko turi hano hari utazi FDLR, hari utagizeho ingaruka hano, twese turi hano. Kuba uyu munsi turimo tuvuga FDLR irahungabanya umutekano w'u Rwanda mu buryo bugaragara, ariko leta ya Kongo ikica amatwi, ahubwo ikerekana yuko u Rwanda rwaba rufasha M23 ngo kurwanya ngo leta ya Kongo. Ati ibi bintu bifite ababiri inyuma, ariko twebwe icyo tugomba gukora ni uko ubusugire bw'igihugu cyacu burenze ibyo bihugu birimo bishyigikira intambara mu burasirazuba bwa Kongo. Ari nawe yagarutse avuga ati ko bavuze ngo ni bake da, ariko mwibuke abaterorisiti babiri barangiza igihugu. Aha ngaha nakunze gutanga urugero rero nkavuga ni muribuka indege ebyiri zahagurutse muri Amerika hahandi 2001 ngira ngo ku 11 z'ukwezi kwa cyenda, zari ukwezi kwa cyenda, ku 11 z'ukwa cyenda, yego, 2001, zirasa ya miturirwa, byari igihe bike ariko byanyeganyije Amerika, indege z'isi yose cyangwa Amerika tuvuge ko ari isi yose. Yego, aha rero niho yagaragazaga ko kuba habaho ubwihebe buhitana abantu ntabwo bisaba igikundi kinini. Ikindi kuba ari bakeya, ingengabitekerezo niyo igomba gukurikiranwa. Aba rero bafite ingengabitekerezo yo kumena amaraso mu gihugu cy'u Rwanda, niyo mpamvu leta y'u Rwanda yavuze ko itazaborohera. Ubu rero ko barimo bitugatuga, kandi tukaba twari tubizi neza yuko n'ubundi ngo bari mu mipango yo kuba bashaka kuba batera u Rwanda. Ibi rero biragira u Rwanda noneho gukora bya bindi His Excellency yarahiriye byo kurinda igihugu cy'u Rwanda n'ikirere cy'u Rwanda n'abanyarwanda, ku buryo nta munyarwanda n'umwe FDLR igomba guhungabanya, ndetse bigerageje yahita ibona cya mutemafuni. Ureka cyane ejo bundi nanjye uzajya kubona umurene madatunga metoroje hariya n'akabye yandake, kuko aduye burya ntabwo wamworohera. Ndizera ko ingabo z'u Rwanda rero aho ziri ku mupaka ziryamiye amajanja, kuko aduye yabegereye kurenza ikindi gihe cyose cyabayeho. Nubwo yari ahari, ariko ibirindiro bikuraho byari biri byavuye, noneho biza ku mupaka w'u Rwanda. Aha rero ndabizi ko RDF ntabwo igisinzira, kandi ndabizi umugaba mukuru w'ikirenga nawe ibi bintu tumaze iminsi tubyumva. Mu by'ukuri nta kibazo, nta n'ubwoba ku banyarwanda. Abanyarwanda baryame basinzire nk'uko bisanzwe, ubundi RDF itubereye amaso. N'icyo navuga ni uko RDF irabizi, abanzi bari hariya, aho begereye, bamwe baba baturusha n'amakuru. Leta ya Kongo yica amatwi rero, ibya FDLR ntibijyamo bikajya kumwigira ngo M23 ni abanyekongo baharanira uburenganzira bwabo, kuba bavanga amadosiye nk'ayo bakagereranya ucungura abantu bakamugereranya n'urimbura abantu. Sinzi icyo baba bashatse kugaragaza, ariko ibyo ryo byose ibuye ryagaragaye ntabwo riba rikisha isuka. RDF irabizi ko FDLR iri ku mupaka w'igihugu, natwe twese turabizi nk'abanyarwanda, kandi twiteguye gutabarira igihugu nk'abanyarwanda. Ndumva rero ntabwo ba FDLR yadutera, kuko tumaze igihe kinini twarayiteguye, kandi twiteguye n'intambara leta ya Kongo yamaze igihe ivuga gushoza ku Rwanda, ndetse ifatanyije n'igihugu cy'u Burundi na SADC. Ibyo byose rero turabizi cyane kandi turabyiteguye. Ndibaza ko abanyarwanda rero icyizere bagiriye umukuru w'igihugu n'ingabo z'igihugu, icyo cyizere kiracyahari kandi kizakomeza iteka ryose. Murakoze cyane Bwana Sentama.
yego urakoze bwana Magashi, ubwo ndizera ko itoroshi ugiye kuyishyiramo amabuye ubundi ukayitunga byose bikagaragara neza. cyane bikaze. Reka tujye ku mirwano yabereye ahitwa Rubari muri Karongi hamwe na Karongi. Ahangaha ni ahantu yenda ku batahazi mpabibutse, ni ahantu Rubari iri hakurya y'ahitwa Kironko. Uva Kironko ukambuka umugezi witwa Gitigisa, ukambuka ujya muri Rubari kandi yegereye ahitwa Iburamo. Rubari igabana n'ahitwa Kagusa, Rubari igabana na Karongi iyi ngiyi twavugaga, ahitwa Irucyo, ahitwa Ibuku, bikaba biri ruguru ya Muheto. Ahangaha rero ngo habereye imirwano nayo idasanzwe itoroshye. Bwana Magashi, iyi mirwano wayikurikiye byagenze bite? urakoze cyane Sentama. mu by'ukuri hano za Rubari mu by'ukuri habaye udutero natwo dukaze cyane, kuko umusozi wa Rubari M23 yari uriho kugeza nimugoroba. niyo mpamvu uravuze uti Rubari ndayifatanya na Karongi rero ho bahabyukiye mu gitondo, ibintu byari byabaye shambaride. mu by'ukuri rero hano Rubari M23 yavuze iti ibi bintu ntabwo tuzakomeza kubyihanganira. bagira batya rero ko bari bayegabye n'ibitero, byarangiye M23 yivuganyemo Wazalendo 46, yivuganamo FARDC coalition, abo muri coalition 9, ndetse yivuganamo abarundi 5. muri iyo mirwano kandi mbibutse ko haguyemo majoro wa FDLR witwa Kumba. muri iyi mirwano kandi ubwo ndi muri ripoti ya risasi na magerohi. Yego turakumva rwose. kapiteni wa FDLR nawe witwa Ntawe Mporanye. uyu nguyu akaba yaritwaye isisiwo w'ibi bikundi bibera ngaha muri za Masi. Bwana Magashi, hari abatumva urwo rurimi twaisisiwo bisobanuye iki? cyangwa twaisi battalion commander, cyangwa n'umuntu wungirije umuyobozi wa batayo. Urakoze cyane. Ahangaha rero Rubari, ujye unyibutsa mbabwira ko ripoti ya risasi na magereza bamaze kumenya icyo ari cyo. yego. Ahangaha rero Rubari ikiriho nuko ngo FARDC nabo bafatanyije na Wazalendo, abarundi n'abandi bakubiswe babambutsa umugezi wa Rushoga, babamanuye babageza ahitwa Matovu barambuka. ubwo iyo bambutse bajya muri za Gahanga, za Busihe, Mpanamo, Mutenderi wabo wa Mayanga, za Gahongore hejuru ya Masisi territoire. ahantu nk'aho niyo bahungira, buriya ngo niyo baba baturutse. Reka rero Bwana Magashi dukomeze, dusigaranye ingingo imwe tuyihutishe tunyarutse. Dukurikije itangazo dukesha Perezidanse ya Angola, biravugwa ko ku itariki 20 na 21 z'uku kwezi, ni mu cyumweru gitaha, ni kuwa 2 no kuwa 3, ngo abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'u Rwanda na Kongo bazongera guhurira i Rwanda mu biganiro. Ese ibi biganiro tuzi amagambo Tshisekedi yavugiye ku kitangazamakuru cyitwa Top Congo ko tuyibuka twese, ibi kandi ayo magambo ko yagaragazaga ko we adashyigikiye ibiganiro. Aya magambo ya Tshisekedi n'ibi biganiro urabihuza ute? mu by'ukuri rero ibi bintu urabona Tshisekedi aba arimo ajijisha amahanga, akerekana ko yemeye ibiganiro, ariko agahita byanga kandi bikigaragaza. sibyo? Yego. Tshisekedi rero arimo arajijisha, kuko ntago wowe ari mu biganiro. Twibutse ko ibiganiro bibera i Rwanda ni hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cya Kongo. Yego. Teresi na Olivier Nduhungire, minisitiri w'amahanga w'u Rwanda, barabisobanuye ko ibyo bagirinda muri Rwanda ni ibijyanye n'ifatwa rya FDLR bakambugwa intwaro bakagezwa mu Rwanda. Yego. ibyo badiringa i Rwanda muri Angola ntabwo ari ibijyanye no guhagarika intambara mu burasirazuba bwa Kongo, kuko hararwana abanyekongo
bizwi neza ko bibera i Nairobi muri Kenya. yego ahangaha twese tuba dukurikiye ko His Excellency n'ubundi aherutse no kuwushimira abakuru b'ibihugu, perezida Joel Lorenzo wa Angola ndetse ashimira na perezida wa Kenya Dr. William Ruto. yego ni ukuvuga ngo rero ibibera i Rwanda babitandukanye n'ibibera muri Kenya. muri Kenya i Nairobi ahurira imitwe yitwaje intwaro yose hamwe iri mu burasirazuba bwa Kongo. yego i Rwanda rero no kugira ibyo baba barimo ni ukugira ngo badisaminge cyangwa bashyire chini ya ulinzi cyangwa FDLR ifatwe isenywe iveho amasezerano kuva kera. ibi bintu ni ukuva 2003 yego 2003 tujya gupuringa muri Kongo. ndabyibuka ayo masezerano yari ariho by'uburyo FDLR zigomba gufatwa zigaza mu Rwanda, abahanwa bagahanwa, abandi bakajya mu buzima busanzwe, abandi bakaba bajya no mu gisirikare ndetse. yego kubera ubuhezanguni rero byaranze, ni ukuvuga ngo rero arimo aritwaza ngo intambara hariya agashaka kuyegeka ku Rwanda, kandi u Rwanda biragaragara ko barimo badiringa ibijyanye na FDLR. yego ikindi cya kabiri rero kigaragaza ko Kisekedi nta by'imishyikirano arimo. yego ntabwo wajya gushyikirana n'abantu wakatiye urubanza rwo gupfa. yego icyo kintu wacyumva? ndacyumva rwose. nta na rimwe wowe abantu wabisa bapfuba bakatira urubanza rwo gupfa. urumva umuntu wakatira urubanza rwo gupfa yajya guhura n'ubwo ataba perezida Kisekedi mwenyewe, no kugira ngo ajye guhura na minisitiri wenda w'ububanyi n'amahanga, cyangwa no kugira ngo ajye guhura na wundi wari ukuriye ngo ibintu byo gusubiza mu buzima busanzwe ingabo zavuye ku rugerero n'icyo wa wundi wavuye bagahita bamufunga. yego ibyo byose ubu ntabwo bigikunze. yego rero bareke kujijisha M23 yo nikomeza akazi kayo, ibyo TPF ntabwo biyireba, ahubwo nishyiremo agatege kuko Kisekedi ageze ku buce n'imbagwa cyane. mu by'ukuri rero abantu batandukanye ibyo biganiro, ahubwo ndakeka ibyo biganiro byakaye bibungubu kubera ko FDLR nayo, kandi aka kantu abantu bakumve ni ukuvuga ngo FDLR muri tugatuka ku Rwanda, kandi FDLR irimo irabona ko i Rwanda muri Angola hari ibiganiro byo kuyikubita impande n'impande. urumva FDLR yo iri tayari kuba yakubitirwa noneho ku mupaka w'u Rwanda, noneho ireba u Rwanda, noneho nagoma ni biraza kugenda bitahuka. aho ni ukuzatunga itoroshi. ngaho rero tubikurikirane vuba vuba. urakoze bwana Magashi, bakoze abadukurikiranye. reka nongere mbibutse ibyo twaganiriyeho. twaganiriye ku mirwano yabereye Rusayo, tuganira ku kwirunda kwa FDLR mu mujyi wa Goma ariho yahungiye, tuganira ku ihungishwa rya za ndege kabuhariwe Sukhoi 25, tuganiriye ku biganiro bizabera i Rwanda mu cyumweru gitaha ku itariki 20 n'iya 21 z'uku kwezi i Rwanda muri Angola. ibiganiro bizahuza minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda n'uwa Kongo, bagahurira i Rwanda muri Angola baganira ku kibazo hagati ya Kongo n'u Rwanda, ari nabyo wikijeho uvuga uti ibiganiro bibera i Rwanda tubitandukanye n'ibibera i Nairobi muri Kenya. nibyo koko biratandukanye. i Rwanda haganirira intumwa z'u Rwanda n'iza Kongo, naho i Nairobi muri Kenya haganirira Kongo n'imitwe yitwaje intwaro ikorera mu burasirazuba bw'icyo gihugu. ibyo birumvikana. ni nka kimwe abarundi bavuga ngo sagaseseshwa rumuri, birigaragaza. rero bakunzi ba radiyo televiziyo Nuru ya Mashariki, turabashimiye kuba mwadukurikiye. turabibutsa ko twari hamwe n'umutumirwa wacu Ruzirampuhwe Joseph, turamushimiye. ni akagaruka maga. urakoze cyane. ngaho gira icyo ubwira abakunzi ba radiyo televiziyo Nuru ya Mashariki. abakunzi ba radiyo televiziyo Nuru ya Mashariki turabakunda cyane. icyo twabasaba, muze mukore subscribe. turabibona ko Nuru ya Mashariki rwose ifite umwihariko w'igifaransa. abajyaga bambaza amakuru mu gifaransa bo kwa Magashi, ndaza kubataransifera kwa Nuru ya Mashariki, bajye banza biyumvira amateka ya Kongo n'ibibera mu burasirazuba bwa Kongo, ubundi
nakagaruka bajya batubwira ibyo bakeneye, natwe turahari kugira ngo tubahe amakuru bakeneye, nabo barahari kugira ngo batere inkunga n'uriya mashariki, haba gusangiza ibiganiro tubagezaho, ndetse haba no gukora subscribe. Dukeneye kubona n'uriya mashariki mu kwezi kumwe byibura ibamonetize, ubu ngubu nkeneye 3,000 byihuta bya subscribers. Ngaho ntitwasoza utagize icyo ubwira n'abakunzi ba Magashi TV, nabo wagira icyo ubabwira? Babyumvise bagomba kuza iwawe bagafyondaho, n'iwawe bagakomeza bakahashyigikira, n'iwanjye bakahashyigikira, n'iwawe bakadushyigikira. Mu by'ukuri rero barabumva, nabo ni abantu bakuru, rero tuvana n'abantu bakuru cyane kandi bazi icyo gukora. Murakoze Ruzirampuhwe Joseph alias Magashi, mwakoze cyane, mwakoze nakagaruka, kandi mwakoze namwe abakunzi bacu, murare neza.